Henin kesngi la Plie ka kamera ka kelung bat ka ward batia kilong keme ba armet ha Umroi Health and Wellness Center da UMLA ka Umroi udaman da batha lamare. Hakani ka program la Pyrda Plie Shimbentaru da Deputy Commissioner ka Ribhoi u arpit upadhayaya u MDC ka Than uba RR Karbuki haringkat bakiwe kinong syakot ngubha ba kinong shong shnong ka Umroi. Yakini ki kamera la la ban pendep da ka jingrap jong ka Selco Foundation. Hashwai ka ni la depru ban soy ka MOU hapdeng ka Selco Foundation barkinong penya district jong ka Ribhoi hapo ka aspiration district program niti ayok. Ia Selco Foundation kemudian ia kemensin panyerap berpengurung bantunyo ia kini kecekak hapus burung gili burung aduman skemiru bahati por kisini bantawan binang nak susu panok seniang panyerap bantun punpoi bantun ai ia kejingerap ki beper apa kini ketang kedong ni ngakit kya banan wat kilat lunti ngan system bangikat bagloy para nginaban upgrade ya gani ka subcenter siya ka PhD ka Sarkar Meghalaya da